I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Botany Games Hati i danas ćemo da igramo igricu koja se zove Minecraft Pocket Edition. I igramo preživljavanje. Sad, šta smo mi radili? Prošle epizod bio je mrak. Tako da, kupit ćemo možda malo kamena. Tu stav torč. Tu. Moram skupljati dosta kamena. Ja sad u epizodima pitanje. Da li je bolje da napravim kuću od kamena ili da napravim kuću od drveta? Od drveta lijepo izgleda, ali od kamena se ne može zapaliti. A i šuman je tu blizak, to ja mislim da je bolje od kamena. Ali vi pišite komentare da ovo. I da, vjerovatno ću opet da snimam Bull Battle ili tako neke mini igre. Jer dosadno igrat samo preživljavanje. Tako da, vjerovatno. Možete mi odmah posle ovoga vidjeti svatku epizodu kaže vas, možda Bull Battle, pošto sam skoro igru Bull Battle i server uopšte nije dobar, znači uvijek ima nešto kao da želi da se kraša. Nestane pola dvorane ili tako nešto, znači ne vidi se uopšte šta ste izgradili tu. Je stvarno baguje. Tako da, vjerovatno neću igrati Bull Battle. Možda hoću, ali ne vidim baš. Jer stalno se kreša. Šta bi mi mogli raditi? Bar noć. Zađi pa onda da mi možemo raditi. Ja sam tu rekao kamen, jej. Ako ja ću izaći ovako tu. Niko ne čuti s tim. Aha. Sad, danje, i šta ćemo mi se vratiti? Pa prvo mislio sam da ubijemo neke ljude ovce, ali od irona već odmah napravimo škare pa uzmemo sebi što nam treba, ali za sad prvo što ću raditi je da se vratim na mjesto gdje je peć. I tek ćemo izvijet, dok se ću umijeti. Ja sam gladan. Ja da ostaviti jedan coal. I vjerovatno ću biti nešto svijeća i to. Tu nisu ovdje. To će pokupiti, to može poslušati. To će se mi reći. Zašto mi se ne da nešto snimati ove mini igre, ali snimat ću do YouTube da uspijem. Da, idemo sad do 20 subscribera.
Znači, ovdje ćemo da pravim nešto specijal, kad budemo imamo 20 subscribera. Evo čekaj. I šta još? Pa mogu bi posao meso. Sam gladan. To je hunger. Ja sam gladan. Ja sam glup. Ja sam 100%. Tim sam pojmislio sam. Čeca. Sada. Treba mi nešto. Znači, bi po lokaciji za kuću, ali znači vi priložite u komentare od čega da napravim kuću. Znači, pošto da pravim i baštu. Isto super je tu što ovdje ima voda. Ovdje odmah mogu znači na sredinu ovako i uzme vodu. Ne mogu pravi bunar. Vjerojatno odmah tu pore napravi kuću. Znači, u komentare predložite od čega vi želite da bude kuća. Od drveta ili kamena. Znači, tu bi imamo prase i ovu kokoš. Evo, u džobar ili stvar. Još nešto čudno, to što je tu već bilo nekog ovaca, čim se spavno i ja kad sam se vratio samo tu ima i krave i tu. Ovaca nema niti. Tako da istrašćemo još ovo. Tu skoro jedna ovce. Ja ću napraviti škare kako je ne bi ubio. Jer ako ubijem dobiti jednu vunu. Ja ću uzeti škare tako da mogu da dobijem više vune i bolje. Škare. Škare. Treba mogu još više škare. Da, meso. Na šir kućim. Ja udario jednu ovcu, gdje sad? Hello? Moguće sam dobio 3 vune odjedno. Hvala gospođice ovca ili gospodine. I odmah ću isprvi da napravim krevet. Ja nisam sad ništa posebno, samo ću da napravim ovako nešto. Da će mi pomoći. Ako padne mrak, da se nek sakriti. To ne želi da umrem. Ja zašto nekad neću moći snimat? Zato što idem u školu i moram dosta testu da radim sada i imam bruce pije, zato što na početku godine nisam bio baš nešto dobar, pa to je bilo to.